spesial buat para manisku, para Winda lovers yang manis hilang putra. PMG Audio, RE Media Pro HD Hilal Putra Official, Winda Dwi Lestari Official. Inget kan Papa Sri nemu titik bosen sing kudu diingat. Papanya Chandra sayang, Papa Chandra kian Papa Chandra, aduh paling sayang pernah ngeringet bareng siapa? Bapak Ukas, Bapak Ukas. Masih tetep nginclang Nang Rosina Bos Sutria JS. Kenangan bareng lama-lama bisa hilang, tapi ngeringet bareng beli bisa dihilang akan Papa Lukas sayang.